MLA ka North Shillong uba Adalbat Nongrum. Ula jurip ya ka jingyat bat yang lemu ke kali kamai hamot pran ban no sajayau kabalawan ra ka jing sakut kali jur hakini kisngi. Na kaliang uba Adalbat ula kentu ya kinong nya kali ban om yang syu namar ba kate jaka kala khapnya bat pentut ya kalet kawan jong ki we ki kali bat ki pat ba nong yat nong yang. Ula ong banang ne shakmat om deshu ban yang ban thap ya kinong let nong wan Henry ban syuyat kram sange ban lat na ka jing sakut kali. Kani step ke kombo pila sutu ya meli jungi la batai mata na galiang jongi kum birang basnong kawai ke badingkong kalong bangi kerpat ya ki patba bakin num so ken sobha benum kiu taksi syu na kato ke junction ke bawan sport mission ke baar kalong ba ki taksi ru ken sobha benya trelang batngi isnong krang ba kinum pendeng syu kali. Okay. Oh, but kini try lang bagi polis ki badon duty yang to, beginum sai la eki. Tang kini ki jingker pat na kaliang jungi. But skawai kalong ba, kumbiyong i mali menta, nginum sya syu ki taksi bekit kiyo nang the na po resamtia nang the bekin kiyo sya ni po mukhar lembah ka to surok mo po sa melim. Nato ginom sya ki taksi bekin kiyo nang to. Di Parok Lawan Ban coverage. Ya ni ka joint inspection. Bang aku memeli lam rekat ke trelang rekat. Buat ki dor barsnong ki belum ki marjan. Jonga dor barsnong umsosun. Windo rasamtia jayau. Jayau brokui, jayau siap, jayau laidom, jayau pedeng, jayau langsening. Kumju ka Bukhar mission buat watabru. Di hani ka step nila yawa wan ban ya. Donang rekat buat SP Mr. Khamakia SP City jong traffic buat ki team bujungi tinggal ya don buat kani di kasien ke bah ngilawan na kapor hang ni spot jong commission circle kabangi i kani ka jing lap ka jing syam bujungi kani ka daw jong ade ka jing don jong traffic congestion ka jing pendeng kali man kasngi lagi kenta borok ni area bat ngilap menta kadau ba kadai hang ni po circle bat mengaku memeli bat ringkat kini ki noikit ya ba lembah kador basnong ni ko aban send a strong message syaki taxi driver baro bat syaki pai ba public namar kadon ke jingong ba hilai ken hun ba kawai ken hun kapolong ki banja kawai ken hun kapikai ke jingja kawai ka ken hun kamtip ke ga belaja Tirmar kani kadau ni khot ani ka por eta ka mass participation kham ta ma bodi ni ka traffic congestion ka blakta prat barkani ka jinglong careless ka bamdon ka sense ka bamdon kata ka jing sotu aktingi driver taxi ki ba nyat ki kali ki jongki ka pamantang lawan da kawai ka rai ringkat bat SP City barkani nakaliang ka police department ru ngimko mani osngo shu ki excuses ka jongki bakin ong bakimdon tegi manpower namar ka bangidong ka manta hamala ki intersection taki babon lat ki di bandon ki manpower reki ong kimdon ti kawai ko bangilap kadai kani katau banang ni kim sya asu ya kaban kentiu passenger makani kala ni lakren daw batinge ban ngi dor barsno ma ko memelingen hable daw batinge nani syahmat nomor ba ki sipotuli ki santli kali kala kata plat ki babon ba ya kata ka daily activities jong ki pai ba man kasngi ti ko bangilap sa kawai pat kati ka banta buat nampo jayau ka ba baro ni kerpat ani kapor kadon mangidokam plak ke trelang jong baro kinonya kali hadu ki private hadu ki taksi sepo per ki badai banwan sepo mo pran kin suba pakinum ya chu na po resamtia namar hangti po i junction i bantai badai ban kiu sepo hima malem nang tu pun sing 8 blok tanang wei arteli taksi syahmat ba kiu sepo pran 8 blok lagi spa teli syadian namar kada kodon ke jing kerpat ke jing kentu ba ki baya badai sepo mo pran kin suba ban simbet ya ka lenti napo jiao mukhar samor pran but kani ka wei ka dong ka jing sneng ka bamangi kum ki brio kum ki jing thau ni long berbor kita ki bakwa kerki ki bakwa bande kerki bakwa ban ki bakerki lo ki bakwa ni barkhoi pat ni slam lut amar kani ka jing bamburom wei pat kumar ka daw ha kani ka por ringkat bar ki ramba snong ki badon burom ki banon kit ya ba lem ringkat ki executive committee jong do bar snong per ngeniang teli ka wei
but nang ni semak ngin hable batenge namar ngila sya buruk skatar yu bon tuli gisnem but ngidang ya perkat na kabantaban ai kita kajing kamai lai lut yaki taksi ngandai kimdon pak kajing sutu ki perkat petang ke simet jadi lor tanong rim ni wana ni kapor but ni paru ka strong message sa police department po USP traffic ba unle ya kajong ka kamram bagi police kinle kin pendokam ni kaan bakin implement ni kaan bara ka jugo por na sngo ba kani ka jingi trilang kalong badong kam palat marka dei ga bakta yo pai ba hi tiki pai ba ngi khot ani ka por bakin long gi be trilang rekat khanang ba kani ka jing tumu ga jungi kanlong ka ba seiso bar kham tam kanong khta pa de kaya kiyang ba ka jingim ka man kasi kani ka por don kirang ba snong ti kin ailam sigitian atentin nomor kani kalong ka problem ti ka bangilam kum ka jingpang ka bangyapan weng ni ka jing yang ni ka jing stop pi yang ni ki artel limo ko bai kalong ba kani ka dokap ta ka jing trilang maka di bagi taksi boros kata kilong klama ko yang ang tu kin perkat ki basadian le jing syar ki yang tersan second ngundon senja klami no mar kitu ki running taksi ti layo kamai ki wan hang tu boleh kena hapan up ki ngamut passenger de ki bai ala de ki de ki yang de ki kenta hang tai saya siliang tadi ko bai ti arteri mah klet no mo ko bai kalong ko ni bangani ko kerpat plat de ki nongnya taksi la de ki private ne de ki local taksi la ni ki bai pat kin subah bakin apply ya kata kajing sutu ka jongki ba hamala ki intersection hamala ki cakai barung kalat kin subah ban ailam ka cakak kin si san mitar temur ki buan adir bari bani achka dia wi aska kila ban overtake kan marka niru tentang ada yang tangwei nak man ka blok pat sipo ar putuli sadiat tadi ko bai ko baar kan ni kolong bangi kuak ban yo ka dawai ka jing penkia nak banta bandon ka flow of traffic mada gidon dikilak teli kali kamile tamaka di bandon flow traffic mada gidon tai sport putuli da kimdon ka flow traffic ani gidon ka jing klamakor ha ka jing nyat kali kan ka blok kan don bai kani kolong ka jing kerpat bat shop ngin ai da betinge mokum ka dorbar senong bang aku memilih regat ba police department yang ngej bagi pai ba bat taksi bat ki driver jong ki taksi ni ki kali fair kindon kata ka jing sutu ka jing nyat kali ki joki